došla sam ovdje prvo s decom 69. godine, pre 10 godina otprilike. I onda tu mi se svidjelo zato što je tako mirno i tiho i dolazili smo autom od Komina do ovdje, u Kominu smo bili kao. I poslije prošle godine smo se dvoumili di ćemo ići i kako ćemo i tako smo došli ovdje. I po mužu se svidjelo, a i djeca su naravno narasla i tu im odgovara i tako im je lepo. Pa upoznali smo ovdje ljudi koji stvarno dolaze svake godine, ima po 18 godina koji ljudi dolaze stalno. Upoznali smo jedno iz Sarajeva, oni su se tu i kao od mladić i devojka su dolazili i tu su se i uzeli i svake godine ih viđamo ovdje poslije. Sarajevo vam je veliki grad, malo ima parkova, malo ima za djecu da možete da ih ostavite, ulice su jako prometne i onda mi smo prisiljeni tu djecu negdje voditi otale. Stvarno jesno, mi nemamo kud s tom djecom, obdaništa nemamo, što vam je to. I tako da sam ove godine uzela mjesec neplaćenog, mjesec godišnjeg da mogu sa svojom djecom biti. Ovdje vam je najljepše zato što ja ne moram u velikim kampovima, opet ste vi skučeni, opet vi morate da vodite računa o toj djeci, da ne smijete ih nigdje da pustite, a ovdje ne moram, ovdje ja njih vidim, ja ovdje sjedim, oni mogu da idu kilometar kroz vodu, ja njih vidim odavde. Naprimjer, kad čovjek negdje u gradu letuje i bila sam u Splitu sa decom i tako u pojedinim mestima, to je opšta gužva, uvijek se mora misliti kad ćeš na ručak, kad ćeš na doručak, kad ćeš na večeru da ne bi zakasnili. I onda to je ona trka s vremenom tako da uopšte nema mislim da se čovjek opusti onako slobodan bude i sve. Ovdje kad šta smislimo to napravimo za jesti, nabavimo sebi za par dana, idemo u grad i donesemo. I onda tako više nam se odgovara ova sloboda. Sin se naučio ovdje plivati, dvije ćerke prije starije naučila se plivati, ona jedna udata. Sve se naučilo ovdje, sad dok se nauči ova mala, kad se nauči ona, Boga im onda će ja i polako, evo meni je već 56 godina i Bogom dragi i pratila te sreća. I djeca, hoće li oni dolazi, neće, ali sigurno doći. Moja ćerka iz Splita, nema jedva čeka da mi dobi 5 dana da mi se otići na ušće Neretve gdje se naučila plivati. Sve je lipo i dobro, ali komšiluk, odmah mi se nađemo, sad imao s ove godine malo problema. Nasadim se poslije 18 godina čovjek, ne pravi on jadnik bio. Ja se osjećam, mislim već gospodar, šta si ti došao do onog mjesta. I opet smo se nagodili to u roku pola sata. Ali on kaže, ma nemoj vola, ćaši. I tako nagodili smo se brzo, ali kako se nagodili? Kaže on, ja ne pijem vino nego rakiju. Jebi ga, onda ja za buku, a on za lozovaču. Tako smo se mi časku nagodili i odmah kasnije meza, piće.